Odofo aha eye Adom TV. Me ma kwaba. Jumedi a wani gusu ehwe eye Nkuranhyɛ. Na me a wo hema nimi wetimi afrɛ me Apostle Dr. Nitekotego. Na emom uta afrɛ me Nitekotego sa na mani age twaso tiawa. Wo ho te sɛ me da ase. Yo, me bɔ mpaye sɛ nhira Adom ene nkoso ebe ya wana muntuo ensusanso na ento ase ade besa no na abrabo yi edie ekura wonsa no wate ene de so me no okoso aka nioma sese yetimi yo ni abrabo edimu esefata ene me da so agira nyansa akwan mu nyansa wisdom enye knowledge wisdom nyansa na woni a ewo nyansa dan kwama obewu efra asase so saa so na septa fata jimifo na timodinfo so bewu na mo wonyina beja bibi wo nchiri amanchiri ma obi enchiri bo asase so onyansani bewu saa so na sebe okwase a ene timoni din so bewu na woni a timodin de asase so eye won heaven sebe jimifo no asase so ye in heaven se odin tra na ne age wadu heaven se obo ne yire na ne age wadu heaven me your mama I am the kunu me na me shemra ne heaven nie sabi okwa petition on heaven sabi ni awagimie ne timodin no se osai obi din edin seku a watwa ne heaven ticket no enti ono no oni ba bi kɔ na oje sabi ne pek e wo Ghana ya ne wiase a empo se obakaye a etimodin ni bia ne empo obi o yedibonye ni ene empo obi asabe na namuntu ejimie no na brabo ensunsunso aya ahwereho ono ankasa aye dia waye na awie na awakodam akoda no na yi ade am ye asese sabofo otemba na owe nsa mame 2 mame 3 ene nani age na odin komuhunu na mo kono kata so no oda na ade abachi a age mi wo ensa no mi kura na teso ono ani hwa enu ho aka no sana bonete boni amunumu wo na ede na chire no enuhu na ewum wo bre na ewum you say the wicked shall wallow in misery, foolishness will let you wallow in misery and you would never find joy, but otrinini woche enkwa otrinini oche anigye otrinini anyansa no timo no oche nkoso na cha ebeso no eche wo bia. Before distraction, the heart of man is haughty. Ansana say yebeto obi no na oye homaso. Nyama mekaye o. Proverbs 18:12. Ansana obi be say ye no. Ansana obi ko say ye mu no na oye homaso tintintinti. Emi nti obi a oye homaso. O say before distraction, answer say ye beba no. Na nipa na koma no ahomaso na wom. But before honor is humility. No bi a ni die sano na babo dimo no oya hobrase obia na brabo dimo na ni die sano no oya hobrase nyina so ni nyansa o se ansa na say ye beto obi no oya hobrase me nti obia me na me ye me na me nim na you know me dan kwa ma na ebe know you se be ye nugwase ni na obia empo hobrase bia no empuni die efata no meme hu obi o wa brase a me hwe ne kasa ma hwe ne kita hodie na ma hwe ne ye se woni fie so montre so makasa ahobrase otimi hu obi o tu se na nante kura cha ahobrase kampese ne kasa na ahobrase epeja wankasa epeja oman tira bia ye memu a enwuma ahodo mu ahomaso minim na nso minimu anyansa nka ho ene ene oh I have the experience me wa experience anyansa nka ho ene ene experience must go hand in hand with wise decisions. Experience hwehunu se ene nyansa aka bom book wa kenkan anya degree no se wo de nyansa eka ho position wo no nyansa bata ho a ema ho brase eka abrabo ho empuntu a wanya na abrabo mu se sika na wanya me mfa ho kwa afa so nya osika nemo manyansa enka abrabo e bana sa na wana muntuo eso ni pani eso onyame ani
Mejina ho America se empo nyansa ewura koma mu a ema empo adwene eyedi na okra eme abrabo a yebo so okra eme a nipadua ni nyina eme Bible no baabi o kire me se kosi se okra ebe me no nipadua eme o say I wish above all things that you will prosper and be in good health even as your soul prospers. Se okra prosper no sa na wapo modine so be prosper na nipadua so prosper. Tu obi a wodi hia ya wo bra ne kra prosper. Okra no eye wadwene a wodwene. Watinka akanya no ene a wode wo peye. The three make up your kra, your soul. Your soul has three components: your thinking patterns, your emotions, and your will. Together, these three become your soul. And until there's prosperity in these three areas, you cannot prosper in any way of your life. You cannot live beyond the level of your knowledge and wisdom. As your mind is, so is your life. Said ya wo kra tie no, eno abrabo, awade no sika sem no ade sua. Odofo, se wo pe bibi atumpon anye sika. So pe bibu agi ne kese anye empo yo kaje sa anyumfo na woto no. Nyansa ewo empo okra mu. Wadwene, watenka, ene nia wode wo peye. Ene na bem eye mfasode ede ma woni oman. Odofo, sebe wo a wotu galamse, nyansa nkura o. Ohene a woto asase ma galamse rua no nyansa nkura o. Nyansa kura wo a kabesu ehunu se asase a meto ayekoto yi esai subna and echirima enya asase mfanya adwuma. Nyansa ebo ejapade ho ban. Nyansa epegya oman ni siye. Nyansa ensai nia yajama no oja echirima nchirima. Wo de yafa wo hene na pani bi oman bi so na asase na woton no sika abedi nenti wonwene nchirima ho sabe nyansa aparo. Wo ye oyire ni okunu utwa oyira na okuna no we na akade sabe nyansa aparo. Your experience has no wisdom. Your seeking for wealth does not apply wise decisions. Your seeking of fame, so you don't apply wise decisions. For you to become the best version of the person God made you to be, learn to apply wisdom. For you to become the best husband, learn to apply wisdom. For you to become the best political person and the political security person, apply wisdom. For you to become the best journalist, apply wisdom. For you to become the best health worker, learn to apply wisdom. Do not just base your actions on experience. I think, I feel, I know, I want to do. Please. Onyame bo se neseso. Onyame yenyansani. Enti na body bia se oja nyansan so editu na muntuo. Aha na meja wo. Mama na mpanifo ebo ame ase Adom TV titiri Rundolph na eja Webek. Aha na medu besie. One onyame entina.